2025 what about us baba there yasan yaba abatina asibir and then sama ye baba share free man to opayin no go train you mo DJ Ghana Journalists Association opayin Kingsley na bodu atensem de some train ya go madle fetu nesi abata the fake news baba de yaza abutum no ababoa the ma so na oye amuna operate to no work from quantity survey no say obedi dwedi by happen the resident or to quantify a corner for that dan no mo to be here now so bi no say yaza wa ba madle fetu ma to the message na to birim etum na ata hono sametuma fa abira the medicui over Mazana by oil movement or fin man to Maha or yet Ogua. I'm paying strong the money, Mamma, attend there. The big push agenda no. Our mother Fortuna, wash I say, Bra, wash I said that. Nti Bobwa, ma I canna on your no. Our mother to our planet and pay a free and say you send the you share on a more you to me you try. Natural Ogua, Oya, Takurasi. Nete duakari obebe ebiaraba ebiarako na so biara ta na dwende anhwe ya nete de akwana ra woriyam na nta so wotum no hwero hono kwa nti awra wotum ye hye ye kwa wotum oba ende ebohwera ye sabab ya wotum na ya bo oya sport so nkoma kakra osane hwere ga na hinara sira ma oye wa ye de mesri biara bitip wenya oya agopama wo na so uguda ho yo teams ahoro ahona wodu wa adena wa asana so do blast ya tell wa so the mouse na oya ye ko oya ashanti goda also aso de wotum na wutebe kegiza oya abura giza e ko not regular teams bi wo ha wotum na so aso de nye ho na so gwa filman to little pa teams e bien akasa wo ha ncheka Premier League ye bo hwedi na so ebusia das aye from wotum na the mouse vibes aye from wotum na ire boa ma oya yenska samsung ne betum so na so go aye ndama botton doesn't move to water the outdoors business Omar Bin Abdullah the guy was baby yeba da no me ne fetu na asha ko bonus Medo, Ghana Biana. Ogo fa jebi wi aba besu en fita no pa e say baby she. Mangashi. Junior. I'm saying so na for me be there no. Sister Coast pa. Eti woni gas. I'm using the why. My wife. Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And LPG, let me see your hand. Ooh, I got yeah. Uncle Zumunia. Bad in Adayoma, or that chain. Right. There was some. Young Gumtray are different from Mantomano. I check the same after.
or a kind of fake news about Mazda Bazi, na yebi be so wala some trouble. Yeba Mazda fit me see abata. Na some usually assign to me to anama. Say dem kitikita be we appearance some na dada baka. Come on badase. Here dey. Na kanu akaye eya se ekana ankani ya na ibi no botwen wa na sibande jamaawo dem wan koten na practice or journalism na mom no kwase mo mi de se yehwe ende na nyare Ghana na heni wiade no ekudu na nkwafon tse nsamchiro eduma no wanta ase dodo na susu dodo na hwede dodo na nyimde efa kamba disi wanyim na Facebook account na ewan chere bibi kakra todo edum fanyine kanwala na chere eyen nsamchiro yi dodo na nyimde gana YouTube channel na we use wado akokotoro ana ukafa bini picture na abudi ani dinu bado dia ni mpokra wakan ho asem da after eyimu wakashie iti ame memede aya mense ba memfa masoa memenyo nko social media nsamodo nti se yemnamle kupe da nkamo yehwebi yitsebi na popo woman ya tesimbo na woni ya da neja usam nande social media na wa no se siri di kira tabu wala nkase wu popo mpentumi ye usafoni oketawi so nko lo batunu ndumi ya mole buy every person na mole buy Facebook na bra na eko TikTok oje fibi ho na edawaji nanka no nimve bi anada bobo a ofo bi na peda de totunu ho ede fafa na kamo yejuma da abafufu awabe awa webe obeyi nti special prosecutor ina onye former finance minister where one lapo nti there special put finance minister ndi onyembe onyechina kamo na onkese hwe nti se way forward na yehwe be sempakono adibere wa bankon obutua odam ho na ontua kwampa at least 80% de obutua dam ho oba utade tia na yire with fake news abona akokopan na me makara yi oye fake onye fake oda abanu ojinado no tum otu wanu mo ebe da me hwehwe ndala oba ye na da me sikasam no watu mu akono usame se ye demeji ana ye tilpe fe sika ni ye sika manager so wo ni wudi sika ni ye sika workers wo ni wudi mom oye djuma nankasa me mbode mbodo obo ni wan boni we na abani hunu be mo adzere ban oboko be bi nti nkosin down da then odo kofu huska da no wode ma o san de bank manager ote bank na no ho so we bank people the general bank Biwa branch and Capecoast branch manager no we discard by 30 trillion no telling you there the misika no misika da abenutua odam pakona la manager no ho na we discard on no dey hwe the misika for listen you until the minister na na yeti aye be due to 1 or 2 agencies nti GM bank wale bakawo oye abenum nti abana mpede adzere bokodo nti obi close bank na down and now 1 or 2 agencies na so you pass ka ko fe da na o ya abana se na misika na ofefe dema nkofa musika da hona we wu ni chirimba awona we to so wa ya yafu onam da no ofuru ni binom na da min semi na no so be fake news or fake news so on fake news on fake news o sande yi pere da sam na aba
you have every right to do investigations. But you miss another day. Come on, let's say now, on number there, I don't know, I saw not the back of that, and doing now she ama. You're not calling you a cabby. Come on, I remember, video by that man. Small baby was already no, or even a worship. Now, I could be able to and I bent worship. And young family, well, at to a petting, uncle former, we wash a fool, and now we'll take for so wide that we'll with the local. Let's ask some like you should on and on, my son, or fake news, the monk of them. And to show me as I know, share or your cases and now pray to the regional chairman for GJ Central Region. Next one to go to go, I brought Coastaltv in a triple. What am I hearing? Senior Edika can you can't fake news any misinformation, disinformation na nini ekeka ho na echo. Na first of all, we share misinformation for instance. Asem bia obi aka na information bia what was spread in your mind o fi say enquiry. Yet enquiry. You know intentional say what they say will be, but disinformation and say and we mean potty say some American for my and yan query, but me can't they are saying may push information they call me spread it my amount for now what they say ma say not say it's not anti-sir. But the difference between misinformation and disinformation, for instance, and they say back on intention do it. Disinformation no we mean potty say asem na what can yan query. Yet, what person can would achieve baby? Either say they go be who fee and now they score some points. Fake news, information, and news, and send me a walker, a fool be who actually be, and ye be and yen query. Domina, some are careful be who are yen query. It would be a fact checking, no verification in terms of the means between that before. Of course. And say yen some trophy, any yes some trophy kwa. Say obi ma information and say you have to check and check again. And when you are in doubt, one of our ethics in terms of journalism profession in the code of conduct ni bi say when asem no yes sure of it, check it. We check na so ya leave it. Men kwa kakra. Nti say what suspect say ade ni nie na wa afwa dwemu your tata ade dem ye sure say na nakwa ha obetuma. The main seminar, our DJ president and the chairman of America. I saw them be he also now so to my bonus. Yeah. Come on, I'm not gonna say if you should know I'm bad the guy. Oh, na a sorry preoccupy na waso come up you na ibu da I didn't tell you I wasn't put a man coffee some I can't put us some no cry. Into no chere you need to tell me but what catch him or do you juma into other in your son na is encouragement me who there be some follow the fee burning and sana a move forward na a publisher a move forward na publish into more characters in an association land data come up million na be san bachelor be a patch yeah other san bachelor be patch but I don't and on yet at the proper of the man yana yet practice journalism no but when someone cast some you can you be so you are obi baka no you tell another you may figures you tell me the figures baby because you make sure that figures in your jar you give electoral electrical returning officer. Yes, sir. You make sure you have him be
ansana ya da bana yenso da bare da abetrefo no process but on na oya me pere hina hwefu nya no whatsapp be in the social media da wa but obi atu ye mo pe but awon so fu onyin sem information papa ekra amamma education papa ekra entertainment papa na Coastaltv correct it say pe won ko hwe de bi na we fake news ni mo wi a na chi wi ma na eba da ne hende the massive na ate na ekra na no kwa beda say ti Coastaltv da na no control do until haga na no be be ete na ko hwe ma asap wa ko hwe ma asap da me asap ti yama moderation so butu na fe na za itumeti we fake news wono so tumi na akyerɛ wadwom nti ɔyɛ mmɛmɛ so no ɔbɔkɔ screen no do na afi abɔmɔzomera na so tumi afrɛ bi bɛhwɛ him na za tumi ati wɔyɛ fit mbe na nkabea na ɔbɛkyerɛ nti sɛ wo sɛ kan na afrɛ so a na wo TV says na load ama akasa yɛ tumi na ya ameboa ɔkyena ɔmo ne yɛn ɛbɛba abɛkasa ɛwɔ pempem sie hotel 8:30 am thank you okay your design yebeye ebia yesi dana na awa edani rura ni yaoza no ebia esi the plastic TNG na ebeye ohona esi no me ko hu de wa ye acoustic tiles ana se wa ye plaster board oya me feel into one season eka we bien no onya kor ana se ebia ya fix a wooden door ohwa esi no wooden door no me mpebio better way and metal door ne ka no ye different until at the end of the day no say o depend on nyama pi and say ye kwesidan no po ye kono na land ne ye be ye hu de nsu wo na rocks wo fo ye tu fo ma ye hu say nsu tai ho bebre e bia say ye change the foundation ne kakra so that ye oza no e bia say the plastic TNG na e be o na say no me ko hu de why acoustic tiles and I say why plaster board oya me feel into one season e ka we bien no onya kor and I say bia ya fix a wooden door e why say no wooden door no me mpebio better why and metal door ne ka no ye different until at the end of the day no say o depend on nyama pi and I say ye kwesidan no po ye kono na land ne ye be ye hu de nsu wo na rocks wo fo ye tu fo ma ye hu se nsu tai ho bebre e bia se ye change the foundation ne kakra so that nsu na wo ne able to take care of it because at the end of the day yan pede be sidana within 3 months and 4 months na ye hu defect your nkrofo away your private practice in the various regions all part of the country you want our highways you want our feeder roads e bi wo PWD AESL and a number of contractors no way you may consultant no way so all over the country no your representative war now may say national conference and a regional conference sometimes CPD programs like Nikan you do online virtual at all times programs are or educate young crop for able the one capacity to be able to practice. Yes, a conference. When one of annual conference every month be a topic be a kasafa and just about construction, even about our managing life as health life now, relationship now. Just to be able to so that we'll be abreast with. Right, there is something and pay for to know to go quantity surveying na ebo quantify when zama niya otu ababe aso kamu ya mko mi be usafo no adwen edwuma no munyi mbe mo tena se edwuma no be ya densi ana project be na area oda edikan na eseso kontai ona mpanyfo odu ho be odiso amadana de akontu ahoboboa onhiyes na kontu da bana aderete na wasale ka asem so de eden wisine den ansari we pay abo ano ni amu senti wisine man de eden ye adensi ye project area sekan film adiskan keshima onsana mba atebu de onye business a ekoto batanda yo ma akoto singlet
motor 5 city me ba motor 7 city nti me 2 city wo debi ekoto bra go this wa se nkuri empasare emfa light nkom enye fom a ochiri ngba ba he dan da no to wadun be ibi yeske ni menyim na nti odedi nka ye ho contestam ibi so de 2 bedroom self contained me yesika hina ansa no waso na be ko so wo ma o ye pa en be senya mo ka ba be wa quantify them edan ni dem na wa ba de bi ye 2 billion aka mo ibi so na me ka 2 billion wa hen another abogua on man kofu ntumi incident ansa no wewu on e da madam we say no why dem quantities ya wewe wa quantify when the 2 bedroom self contained e be kit 1.5 in fact there 150,000 no boso 2 bedroom e be so when dem 150,000 me yan we say no make say we wa ku che ndu nti aka bi ni pa nya de bituma aye nti hon na chi wa wa abogua na ewo na 1.5 150,000 na kafa no ndo bi sidan na chi ma bana yi be kaka na aje ne chere be chiba ben kai be ya petition na ben kai be yinsa e de bi so be yin sa fasan o san be enyanente ana be aka to wo de be da mo 150,000 ya de bi nya yin de bi ara o san wa ya we disclaimer contractors na won kanye ni man wa wi it is only abana na chere abana won post wona yin na ye dan po in the strategy no dey any project nto da na wa sabwa ebe na abana we so for strategy we so fortify hu anomaly nutrient na yodo enyebi na every day mo contact da onje no ya ka bo bere ya nyu memo ado be yo pa yu be we be ya hihye na hihye ni awo edwuma wi no ebaba be the margin mekana mempian nti ye me dama ya ndama ma na no obi hwehwe discover for that cover for that or that account e chi ko da da me na ke du ntu ntawo obeya wan ya ndada na la we ye du madam kamonya bana we ye du madam kra we ya bana ma we ye du madam nti no ma wo kanje no kwanda ma wo kan no kwanda ndama na asabete ye ko akohwe Mesopotamia authority fo wọ́n mọ̀ nǹkan kan tó mọ̀ gbà mọ̀jọ̀mọ̀jọ̀ tó mọ̀ bọ̀dọ̀ débi ara ó sọ hìnì fìlò yíba abẹ́sọ̀ máa ń pè é John Dramani Mahama ní bí push no yẹn ṣe àṣewọ̀ ọyẹ́ gba èkìfì tẹ́kùràdì yẹn náà yóò sọ̀rọ̀ bá bí yẹn náà. Mido, gana biana. Omo fa jebi wi aba besu en fita no pa aja se baby she. Manga shi. Junior! I'm saying so now for me be the no. Down yankana wa. Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got yeah. Asani amo aya kwa abanche be me himu do fi oye gbeso do asoba ma pe John Dramani Mahama chesem the big pushing also so gwa double road be fe tumu na akọ keke yara FB to be yehwa kona and kwando mi so to ni mia na di bi atu entem ya go tumu sisi ammo mpuntu mu maba na osere wo di na gwa kona asa wo tumu aye another the big push there you be kan man aye yo kan me dase yate yi jesam yeah na impenye be ehwe bi ntrama ho n'utwa ayo we hinu nemom onam ibiso muso rusu ho ni biso hwa ho na
wonsu de musunu bi usan nsitini na ya da onyepe nuko se yehwe bra yar bra wo Capecoast to Accra now sisi ayi Maford na basofo wesisima bra onya da road transport one for GPRT fo why the message na to and I could define what as so Sunday or the cars 0508 206 846 0508 206 846 asobe kwere enti de damo kwana sisiala na modo oyada nkofo bire but the community to say can the community ma another construction kodo baby come on sisi as you are speaking see fi Capecoast rekota kwa etra oye dabwase be poso come etra bridge na fitu hotel ko western region e kwani ya say ewu there central no nyame sebinyen na fi western ko onam dam oye kakro pe mu ho na oye bencho ma development and the mass infrastructure starts all ko ho nti tracks akasa ka bo twa ahwea watcho mba wase kwano poto ka bo mesi say etrabi personal kwa o yobo ho vertical that was also no ka bo ekon der be yakwan wa mu be na ibu be nipa maka ko tare maka de bi se da utiti na we hipun de ni nti ka ni tum fefe no ora ka no for one side na say adawo fi a da ma yinya ni a to seven fi so wona wona fi o kamu oya yo na awko for when you take na akwan se nti efiri kaka de bi wa fo ho wa fo de me kwan abada oda abada ho kamu akwa obi overtaken nti sa track no so ntumi nko na obe ekwan mo ani nti olo toro ba na obobo potos kaka aba we yi fo da me na tika ne ma kamu duwa bo we ne ya obi san we da na kamu metumi mu makukuku nkote nti anaba tati da ma se no so nsa papa eja yanso no kuroma nti yeko shama da ano yebe di da wafa kital bo da manchanka no tena nemo mad sebra na se amampa John Dramani Muhammad pa nemo o ma kwantata na ntase be sebo nyimpo la no be yedwuma akwano mu nyinko de ho koten mayosi wo wi baba nua nipa hwe no nkwa wo bo kristo ya nsun kafa ho oda be contractors wo se nti to baka bo ala nan no nti wo wi nti wa so di koten de no kire nsam papa na ya te na mmom asam ko so amete na ya tere adem akwan diversion adem wo nya ma fo pe bianse ebe me ni mala da o ka elmina wasu waka so dabu da ibu abakam fi wa du ko biako so dabu we ba wa asen bisi wo no ja wala efofu ya wo asamani yen me fi da ma won ko na ngasa na de ko ehun ya nsuma nti damanna damanna ya tete yen se da yin concrete evidence won for plan no moto yen ho there ampa dua ka yedina wo fi western wo de Capecoast no demina olefa ni demina olefa edudu ye da man penasi wakati so di yade tere project no obabado nya no fanfa na wo kide bebe kan wakati ketepirem wo tuma wasa mo ba keke ya de ka mo political talk onye campaign bi ka yo political talk yo tuma de ma wo ka mo na betana ya ka sama na ka se asam do oso na ye campaign president of ya ojira president fi ha de ko Capecoast akwa ya ba ya mo contact abado onye political talking but so far as onye rally onye campaign time
na abekabo na wo tukete mo ma bra kete mu wo pu sama we mpo so obaso wa asa wo obaso se freezer no obaso mo wa asa no de kawo ye ye dado ne ye dado nde wo ma onye wa demre awala so di be 2 years so we kamo na ya hwehwae na komo hwaaye me na nche asomje abemeja ekwan na ono na obude bia na chi yaka na yasere kebisi be nti ya wo ye mehi ya 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 ntakwehia kamo obeyo osambe enkano baye 90s de 2000 ya na yen kwantepefi Capecoast Accra no ye kuku man pay kofo ya pochewo susu kwanya bebe minimo kamo we kwan we mahin over speed overtaken na blind impe 16 over speed overtaken blind impe 18 over speed over kamo when senfi we drivers are also shared they should learn all to mushadi my drivers go on adu so that no teacher classroom okwa adusia wa asara ba chiradi okwa adusia wa asara ba chiradi bank managers okwa adusia tellers okwa adusia but outside that we okwa adusia wa asara ba kaka ai da on tell us that we papa yin da wa ko wa pipi da me go gudu it is some ya kwa na wo ba ya mahin te ponte ya kwa na wo ba ya it's that we school I tell you I say abema na de ya ete si say ka na mekano si say ya ekwan wa say yente akwehye bia we fa ba 2 years na command okwan no baby tipa ka do ke ma ba nkofo wo people so ka fo won do ba o ya wo hosem na ade but na ye kai le yan ka de we kwan wi men ko speed yan ka de we kwan wi men fado na yan ka so be ekwan no nyenti mo ya mahin no ero we ya mahin an so ya people ye thank you I konkofu wo ko de ma eni ye hwe TV na hwe mo so makali e bem na mahai ba sa na maha ibi pele mu ka na mu ma na pe asase no na ebi so na yo fa he no so no be header ni na o fa man po design na yeso be sa oni me da ma oni ma ni na enteni na che we hu be pe nga aga no ya kon kan da ya fa he so na ya yo me da ka be ha uche simenya ni ya na o ba say ha ba ni so dem no chi late fa do so ka da do so bi a che be fa maidi me na be ya me biara ende ja mutu mu huni wo before we do our ad overhead no tell me he near some tray or any baby ko go bo for the crazy Noah sumpa yes first sumpa now for the darling the same area no ya question the same area na ndo so ko na mbo a che ibisu tumi ya question ho chede hona wo kamoto sisi aba na ntumu nshia because peer driver oya boy former president na abado yeah na mechire me be the mana mpanyifo ka wasam yeah be yi panyin adue very na yi panyin adue no sabo ne panyin yi panyin bi yo panyin osabe panyin bi wa na no huni ta obinja go la do kuna wo fo ma kire adwe enda ho answer obi kire partner do na adwe no ya ka chere bi do na won ko hwe kapinte na mo ba da kan na so ya dondo watu na adwum mo ni panyin ne mo yi ko ba na panyin do be afa na ye bebi kwen nti ahona na watu adwe jare da ho da me hu no Frank ya party ya lama ebi so Frank no wuti nta ho bebe we ba we di lechi ana obo so wuti ono so ba ni di lechi nti mo ho me yam nwe paye obi an ka na butu maye na hi an wo je hinya no se butu ma wo mutu Frank ni poko ten na butu Frank nti se biwa obi ye de ye ba kasa papa da me no obi ye de ye ba obi din ko papa e ba fa ye no no mbembe yan ke sese ye nwa ho ba na mo fit and ma ka so da we listen state in some of can
me woko da woko dubo so we we fira ala we mu Ghana awu no nkin ya wo wa do supporters na yintu abenu wi one year fact by race in 2026 ya bompai yankopon man omotuye nyina na January nduma won shasere woto America mo woto abenwe iboko yin obaba the information ya wo kama opposition wo kama party eduma wo the man se call the man there over kiba for kumpanko no sha no o tele nsema on fa improve to farmer nsema on ma party so dindum na wo kakata